ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. тамошобинони азиз, мухлисони канали мо, меҳмонон ва нафароне ки аз наворҳои канали Дитягор дидан мекунед. саёҳат омадем ба деҳаи Сариғоре ки солҳои 90-уми асри гузашта ба як ахбори омма табдил ёфта буд. 13 июли соли 1993 тахминан соатҳои 3-4 шаб ба дидбонгоҳи сарҳадии 12-ум гурӯҳҳои силоҳбадаст ҳуҷум мекунанд. дар натиҷаи ҷанги мусаллаҳона сарбозон ва афсарони дидбонгоҳи сарҳадӣ кушта мешаванд. деҳаи Сариғор ки дар наздикии дидбонгоҳи сарҳадии 12 буд, сокинони деҳаи Сариғор молу хонаҳои худа партофта гиреза мешаванд ва деҳаи Сариғорам вайрону валангор мешавад. дӯстои азиз, дар ин замин, дар ин хок бародарони зиёде кушта шуданд аз ҳар ду тараф. чӣ қадар ҷавононе ки он вақто 18-20 сола буданд дар инҷа хуни онҳо рехта шудааст, шаҳид шуданд ва чӣ қадар ҷонбозиҳо карданд, чӣ қадар қаҳрамониҳо нишон доданд. он бародаронеш ки муъмини мусалмон буданд дар инҷа гузашта шуданд. дуо мекунем ки худованд рӯҳу арвоҳашон шод боша ва омӯризаи худои таоло бошанд ва он нафароне ки маъюб шуданд, дасту пои худа аз даст доданд, чашми худа аз даст доданд ва муҳофизати сарҳадоти ватана бигем идома доданд, истодагарӣ карданд ва хати сарҳада партофта нагрехтанд. мо аз онҳо ташаккурӣ мекунем ва дӯстои азиз, ногуфта намонад як чиза қайдам кунем ки ба минтақаи Сариғор омадан худсарона иҷоза дода намешавад. барои дохил шудан ва сайр тамошо кардан дар минтақаи Сариғор иҷозатномаи махсус аз мақомотҳои сарҳадӣ мегирӣ, иҷозат медан ва фаҳмондадиҳӣ мегзаронанд, ба хотире ки заминҳои Сариғор пур аз минаву ҳамон мушакҳои оташногирифта ҳаст ва шумо ба фалокат дучор шудантон мумкин аст. дигар дӯстои азиз, ягон маълумоти дақиқ оиди ҷанги дидбонгоҳи сарҳадии Сариғор ё ин ки деҳаи Сариғор шахсан ман надорам. дигар чизе ман аз худ илова карда наметавонам ва инак баъди қариб 30 соли хунрезиҳо мо қарор дорем дар деҳаи Сариғор ва мерем якҷоя ҳамроҳи шумо тамошо мекунем аз он ҷоҳое ки ҷангҳо гузаштанд, аз он ҷоҳое ки сарбозову бигем афсаро истодагарӣ карданд ва сарҳада дифоъ карданд. ҳаракат мекунем дӯстои азиз ба тарафи мавзеи ғундара. якҷоя тамошо мекунем, аз табиат дидан мекунем ва ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем. тамошобинои азиз, бародарои меҳрубон, агар шумо дар куҷое ки ҳамин нишонаҳоро диден, ин баёнгари уе ҳаст ки дар дохили ҳамин нишонаҳо дар байн ягон мина аст. асосан дар гирди ҳамин чӯбакҳо мепечунанд ягон латтаи сирх. дар инҷа бидааст латтаи сирх, лекин дар офтобу борон аз байн рафтааст. шояд ки алон дар ҳамин байн ягон мина бошад. ба ҳамон хотир умуман наздик нашавен, хубтараш роҳтуна канортар бигирен. шояд ки дар ӯ тарафшам боша ё дар ин тараф боша ё дар ин тараф, дар ҳамин 4 самташ минаи дигар ҳам боша ва аз назар пинҳон монда боша. ҳатман дар ҳамсоягии ӯ ягон минаи дигар гузошта мешавад. худо ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дӯстои азиз, мо хато накардем. хуб, дар инҷа ҳам ҳамон чӯбакҳои бигем огоҳкунандаи хатар ҳаст. дар болотар ба шумо нишон додем. хуб, дар ҳамсоягиш ҳам ҳаст. бародарои азиз,
ما گفتیم که در سر هر قدم وا خوردن ممکنه از اما تیرهای ناکفیده یا آتش نگرفته. با همو خاطر کسایی که با سر غار تماشا میوین از احتیاط کار بگیرین. با او خاطره که هرچند اما با اصطلاح روسی سپیارا مینه های آتش نگرفته یا ناکفیده را بگیم تازه کردگیان همین زمین ها را، لیکن از احتمال دور نیست که اگر پای شما یا قدم شما ناجا بروه و باعث فلاکت بشوه. خب این همینا همشون از اما یراقای آتش فشان هستنش. تیر پلیمیوت قطرش 7.62 به فکرم، اگر خطا نکنم. ایناشا نمیدونم که از چی هن، از اما گراد باشه یا که چیزی دیگر. این از همو گلوله اندازی یا با قول روسا با اصطلاح روسی گرانتامیوت ادنرازوی. گلوله اندازی یک بار استفاده می بردگی. این همون موشکش در داخلش است، وصل کردگی یک بار استفاده میبری خلاص. اینجا جوی نشانگیریش. در نمیدونم شاید که شمال هنگامی سخنرانی کردن ما مانع کنه، لیکن شما ببینید که همین چیزهای گفتگی ما این از همون موشک است، راکتنیتسا. همین رنگی سرخ برادرای عزیز بانگ خطر ای. رنگی سرخ بانگ خطر، وقتی که یگان خطر تهدید کنه همین اسباب با کار میدرارن، همین تجهیزات با قول موشک میگن یا اینکه با واژه روسی راکتنیتسا. این هنگامی کار کردنش یک صدای هوشتگ میکنه و بعدن از بالایش همون چی میگن پاروخ سوخته سوخته بالا میروند. پاروخ سرخ یعنی موشک‌های سرخ. این کار کرده است، از استفاده بیرون شده است. انا همون نشانه‌هایی که میبینید برای همون گذاشتگی باشند که در اینجا مینه ها وجود دارند. در اونجا دوتا هست، باز دوتا دیگه در این پایین‌تر. میبینید با مثل همون سنگ هایی که بالای قبر ده میگذارند، همون خیلی نشانه گذاشتگیان و یک بگیم آگاهنامه یا آگاهی هستند. سر هر قدم برادرای عزیز در موضع سر غار یک همین خیلی به مثل همین چوب یا تختچه ها نشانه هست یا که در سنگ ها چیزی نوشتگی هست. بند یا سیمتورای برای ممنوع بدن همین موضع سیم کشیدگی هست یا بند سرخ کشیدگی هست، یعنی که اینجا خطر است، احتیاط کنید.